Khovel hmun hrang hranga hripui leng chiam awangin inkhar ki phun hman mek ala ni sia Christian tena kan hun pui pakhat Good Friday pawh kohran anga hman theih te ani si lo thenkhat te chuan alung chiat thlak na a thu a nih hle kan ti thei awm e chu wangin he ni pual hian he ni Good Friday chanchin tawi te hi soi ve kan tum dawn ani Good Friday hi Christian teni poimawh tak ania kumtin kumbul lama hman thin ani he ni hi lal Isua khovel sual tan nana anun pe a khen bea om hriat reng na ni atan chol ni angin khovel puma Christian ten kan hmang thin ani Good Friday omzia Good Friday hi a omzia kong ni in an soi thina hetiangin a omzia pakhat na Good Friday hi a hming hmasa chu God Friday ti ani a God ti kha good tia an thlak chan chu Isua thi na le tho le na hmanga pathian kan ta na a tho na chu a that em awangin God ti aya good ti hman ani a pathian chun nun thar min pe ani sap tong man narama chuan he ni hi Good Friday an ti deuh bika ram then khata chuan zirtawp ni rei Long Friday ti te in buat sai na ni Day of Preparation ti te dalpa lungai na ni Day of the Lord's Passion ti te Cross a tur na ni Passion for the Cross ti ten an soi bok a omzia pahnih na Good Friday ti omzia soidan dang le chu good ti chu holy ti na ani bok ma se good ti le day ti in zom dan hi chui chua thei ani lo Good Friday kan soi to angin God Friday ti atang a local kan ti khan sap tunga goodbye ti ang dewani mi hnena goodbye kan ti chuan pathian hnen omro se ti na ni a Good Friday kan ti hian lungai na lo theng chuan thil thaber a hring chuak e ti na ani he ni hi lungai na ni zirtawp ni te pawh ti ila Christian te kong zo chu tur na kong hlir ani ang Good Friday kan ti ero chuan Christian kong zo chu pathian in a enkol a khoi a khongai na le a hmangai na a tuam ti a en tir ani lungai hapta Good Friday ma tho tran ni atanga he ni hapta chung hi lungai hapta ti ani a ko ran then khat chuan Good Friday ni hian Krista turna tom puina en tir nan chon ngei thin Friday hi fixed day atanga local ani anti bok fixed ti chu pathian odin pui ti na ani a chu chuana en tir chu Norway mi te thon thu a mangai na le moi na ti a en tir Romi ten hmangai na pathian nu Venus an ti nen thu mun ani he ni hi pathian nu Venus ta na in hlan na ni ani tan chuan sabat in tan na ni ani a Christian te tan chuan Isua kan ta na cross a tur na champha ani Isua thi na ko ran pa Irina sale Tertullian te chuan Good Friday hi kalhlen kut ni an ti a ma se anulama le kaziak tu ten mun nia an thena thi ni le nun na ni an ti a nun na ni chu Isua tho le na ni ani a Christian te tan chuan Isua thi ni ani tho le ni hi kut lun takani hun masalama chuan Christian ten zirtawp ni apiang in chon ngei thin kumzabi palina atang khan an hmang tana lal Constantine hun atangin holiday angin an hmang to a kumzabi palina top lama Jerusalema chengten Isua cross ngai hlutna le za na an nei to ti le kabu pakhat the pilgrimage of Etheria anti a chuanga kumzabi parukna le pasari na atanga kar tin lalpa janri sacrament an kil ta khan zirtawp ni chu Bible chiara tongtaya chonghei ni atan an hmanga ko ran siam thatna hun alo her chu khan tongtrai na bu alo chuaka chuta chuan Good Friday ni a chiar tur chanchin thabu ami le khathona ni mi te an la chuaka
England rama chuan Queen Victoria hun lai khan Good Friday a lalpa zanri an kila ma se lalpa zanri kil ban san ani hnuwa cross a Isu thu soi pasari manga in khom na ursun tak panania Britain rama chuan Good Friday a office khar ania Roman Catholic kaurante Anglican kaurante le Protestant kaurant then khate chuan Isu Krista tuarna hriat reng nan darkar thum chung biak ina in khom an mang thin ani Good Friday morning ni Monday Thursday antia Monday ti omzia chu thupek ti nani ninga ni zana isuan azirtir te hnena athupek kha en tira isuan azirtir te hnena thupek thar ka pek cheu hi in hmangai ula kein ka hmangai cheu ang hian nangni point hmangai ula atia isu thupek chu in hmangai ula ti hi ani zanri anki lai khan mi hriat reng nan hei hi ti thin ro atia hemi zan bok hian isuan azirtir te ke asil sak boka Christian lodin tira khan isu thupek angin in ngai tlomna entir nan lalpa zanria kildonin ke anin sil sak thin kausan then khat chuan tun thlengin ke in sil sak an la ching ani